Turagarutse hano kuri Cukumbura kuri TV abakunzi bacu. Impamvu tugarutse rero ni breaking news, ndababwira ati Goma yamaze kugotwa. Kindi kandi nuko magingo yangaya bavuga ngo nani Kabila yapfuye kiya ntabwo akibaho. Hoya ira drone yakoze frappe hamwe na Sokoyi yakoze frappe, ahubwo hari abagenerali bamaze kunanguka bagera kuri batatu baye mu vetro. Ira drone ikoze frappe Goma ihisi frappa yapanze kandi byizewe. Nabye ko Goma mahibu ari ya mahibu mwagiye mubyumva. Rero M23 mwebwe muyizi M23 kera nukuvuga ngo rero ubu magingo yangaya hari abagenerali batatu abagenerali bamaze kuva ku biryo. Naho Kabila ntabwo akiriho. Kabila wapi wandika ku Kabila ngo yari mu cya gitero wateye Goma ngo irahari reka. Kabila yapfuye kera. Nagiye mbibabwira umuntu yababwiye ikintu mujye mucyumva. Ntubari kuza mu Kabila ngo yaguye mu gitero agwa muki. Nabye ko Colonel Nanga yapfiriye Uvira ko wiri Ngoma. Nabye ko Nanga yahunze kera. Nanga yarahunze kera. Nanga ntacyo mu birabicire kare Nanga yagiye kera. Nanga yahunze kera we kwikubitiro rya mbere acyumva kuko batatse nani yahise yigendera. Nanga yarahunze. Bakunzi bacu, nkuko tubabwira igihe cyose uko ibintu biba byifashe biba biri ku murongo w'urugamba, nuko magingo arababwiye ngo Gisegeti na Nkurunziza bagiye ku mupfumu. Narababwiye umupfumu ari mu kazi. Umupfumu nimba atari abapasiteri nkuko babivuga, akaba ni gram umupfumu wavuye ati mwese bazapfa urusorongo abaye mu veturuha. Byatangiye kuko ngo hapfuye bafurapya ngo bose no mbwira umuntu ujye kurwana. Amaze kumva ku drone yasekaguye na Sokoyi mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma wahindutse icuraburindi. Hano namakuru narababwiye ati ngewe nubwo ntaba bashi akonderekwa nutabona akabakaba. Ntabwo mu veturuwa mu yerekwa ryanjye mu profete umuhanuzi, ntabwo mu veturuwa ishobora kongera kurenga umutaro. Nayibabwiye murantuka abandi mungira nabi. Mu veturuwa isigaje ni kimwe, nukumanika amaboko. Irayamanikira nde nigire vuba amazi atararenga inkombe. Nigire vuba amazi atararenga inkombe, kuko niba mara kubona kuko umujyi wa Goma wamaze kwatakwa. Goma yatatswe risasi na kifu na mauti. Risasi na kifu na mauti. Goma hapo ni sasa. Anawaambia Goma nifuta nikuvute. Goma bamaze kuyinjira. Bukavu bayinjiye. Bukavu ndani. Bukavu bayigezemo. Bukavu bayirimo. Tombe Goma, Tombe Bukavu, Tombe. Bamaze kuhagera. Za systeme z'ubwirinzi zose bazikubye. Umurundi yamanutse nk'uparakomando. Narababwiye amanuka za Goma, ndababwira amanuka za Bukavu, ndababwira indege zagiye zimuzana Umurundi, narababwiye aza, narababwiye ko Umurundi yamaze gusesekara kera. Muri kuvuga ngo Uvira Umurundi isa agenda aramanuka mu birunga, aramanura abasirikare, amanura ingoho. Tanzania musanga yo Angola yaje. Ndakubwiza ukuri ibintu bigiye kuba muri Goma. Uri umunyabwenge nkamankananga wakabaye wigendeye kera. Nanga yigendeye kera. Nanga nuko boy Nanga yirukanse kera winzi Nanga.
hako ngiye kubona ngo ni inkuru ziraje, indege yarashe ngo basirikare bakuru ba M23 ngo nani ngo yapfuyemo nani ngo Joseph Kabila alikufa zamani na marehemu alishakufa zamani. Ubu rero magingo yangaya nuko nge ndi kukubwira Tombe ya Goma, kandi Tombe mba ndi kuyibona neza, Prophet Tombe ya Bukavu, Tombe ya Kamanyura, Tombe Kairuzi, Tombe irindi jisho n'imindani wotaruzi ririmo indani ryambuye muwera nabi mukuru. Ubundi abatanzi hano ndi umupasiteri, ariko magingo aya ndababwira ngo M23 ikindi siganye magingo yumva ikiganiro akishirinde no kumanika amaboko. Nyuma y'iminsi 15 niyo bayamanika ntibyemera, iminsi 15 niyo bamanika amaboko ntibizemera. Ubu M23 ikindi sigaranye n'ukwemera kumanika amaboko ikihuta Afrika jya Rumanga, kuko risasi na kifo na mauti biba bimeze nabi kuri drone, kuri Sukhoi, kuri iki. Nta murwanyi uzumva barashegomba ngongere yikuruye ngo yirukanke azaba asike kujya he kubu nanga amaze gukora korosi nanga yangi. Bakunzi bacu nimba ugeze aho bwa mbere kuri Cukumbura kuri TV, kora subscribe, kora comment, kora likinga, sharinga. Narababwiye ati ngewe ntangira kwinjira mu kibuga cy'imirwano n'Imana yanzanye muri izi game. Yanga ati bwiza abantu kuri ko M23 nsukuyanga ntacyo mfana sinayizi, ahubwo ntabwo Imana iri kuyemera ku butaka bwa Kongo. Nisaba imbabazi muri 15. Ubu ni ubuhanuzi none unzanye, kuko hari amajisho yindi kubona uri kubona Goma, nyindi kubona Tombe Goma, Tombe Bukavu, Tombe Kamanyura, ngindi kubona. Ubu igisigaye nta kindi ishobora gukora nukumanika amaboko ikayoboka, ikemera ko iyoborwa na FARDC, abasaba imbabazi bagasaba imbabazi, abaturage ariko mwashyize mu ntambara sinzi niba bazabahereza imbabazi. Abaturage mwashyize mu ntambara y'igihe kirekire sinzi niba bazabaha imbabazi, ariko bashobora kuzibaha kuko muri abanyekongo. Biravuga ngo mwene siko nacumura umuhereza imbabazi, bashobora kuzibaha kuko bakazibaha. Ariko magingo yangaya nta nsinzi mbona, ndabona insinzwe. M23 urabweti Bukavu Goma bayigezemo, abantu ndiri Bukavu bayirimo, Bukavu ndani. Ubundi habanza iperereza, hakabanza amaneko. Rero iyo bamaze kuneka ahantu hari ibirindiro, ahantu hari indwara, burya bamaze kugera mu mutima wa M23 rero ubwayo muri bo harimo maneko. Kindi abagabo bari gukoresha imbaraga nyinshi zo gusoza iyi ntambara, kuko ubu ngubu kenshi amahanga ahugiye muri Irani, baragira vuba bashwanyaguze vuba kugira ngo aferi ihite irangira. No kuvuga ngo M23 yamaze kuva mu mujyi wa Goma, yamaze kuva mu mujyi wa Bukavu, kuko abayobozi bari nagati barahunze. Umuyobozi yamaze n'abandi bari kubafrapa, mwumvishe ngo drone iguyeyo ikoze ibintu bita maajabu.
rero magingo yangaya muri Minembwe aho turanyarukirayo zamba genda mahereza gahoro gahoro aho ukurikije ikiganiro kirangize. Muri Minembwe naho uri gusagana. Muri Minembwe indege za kajugujugu, indege za rokopteri ziri gushakisha twirwa n'ahantu hose iri, no gushakisha ihumba. Sukhoi, drone, umutanzania, umuzungu, umurundi bari gushakisha mu misozi yose icyo bita twirwaneho na M23. Kuko Minembwe ni imisozi minini cyane, abantu babizi. Minembwe ni imisozi miremire, aho rero ni ngubu intambara yimukiye. Ibindi bice byose tombe, ariko misozi miremire ntibongere kwikusanya, aho niho bari kurasagurana. Bakunzi bacu, amahibu arigoma, amahibu special force z'abarwanyi b'abarundi barigoma, special force z'abarwanyi bangora barigoma, wazalendo barigoma, FARDC irigoma, goma ndani. Aho niho bumvishe ngo drone yaje irabasekagura. Drone no hasi ku butaka, no ku butaka bari kumenyana. Abakunzi bacu, mbagezaho amakuru mba natohoshe. I Bukavu magingo yangaya baza urusaku rw'amasasu rwaharaye. I Bukavu haraye urusaku rw'amasasu, amasasu yavuze i Bukavu. Abantu birukanira mu nzu hari ku mugoroba, bararasa, abantu bose bakutse igikuba. Baribaza ati ni iki kiri kuba? Ni iki kiri kuba kuri mapambano? Nta kindi, ni risasi na kifo na mauti. Hapa sasa mimi nakwambia kwamba hapa vita inakuwa vita sasa. Hivi ndio vita inaanza. Mbele ilikuwa vita. Mbele ilikuwa tu kujite place. Hapa ndo sasa M23 inaingia mu vita byenyewe. Aha niho M23 igiye mu ntambara neza. Itoze mu ntambara. Niho rero burya nagiye mbabwira muri diplomasi iguye mu ntambara. Muri politiki iguye mu ntambara. Muri mpuzamahanga iguye mu ntambara. Iguye mu ntambara neza, bayitereka mu ntambara, batangiye kwigira gutya. Cyo bita M23. Kwigosora. Ubu rero gisigaye nuko nta yindi turufu nini isigaranye. Urabona yabanje kuvuga ngo barasha abaturage, ubona nta kintu kiri kuvuga. Baravuga ati yisha abaturage FARDC, ntabyo. M23 avuga bati kwebe twaratewe na M23. Izirwana turashaka iva kuri ubutaka cyangwa ikamanika amaboko. Mwe mukunda kurikira izi intambara, ndabizi ko ntigeze ufana, ariko mfana ibintu bigaragara nuko M23 ingingo irwanya ntizisobanutse. Ntabwo zisobanutse, niyo mpamvu umuriro irimo irawota. Kandi ikindi, uburyo umugabo udagira ubwoba nta bugabo bwe. Nimba nakuzaniye umurundi nta kintu wumva, nimba nakuzaniye umutanzania nta kintu wumva, nimba nakuzaniye umucanshuro nta kintu wumva, nimba nakuzaniye Amerika nta kintu wumva, nimba nakuzaniye Angola nta kintu wumva. Gisegetse afite ubushobozi bwo kuzana ibihugu 20 byose akabihimba hara muri Kongo. Nabona abarundi badashoboye azazana abazimbabwe. Nabona abazimbabwe badashoboye azazana Malawi. Nabona Malawi idashoboye azazana Chechnya.
ariko arwane. Nge sinkunda intambara, sindi umukunzi w'intambara. Niyo mpamvu numva M23 inama nanjye wayiha mwene wacu mugenzi wanjye nuko yakwemera kumanika amaboko, kuko magingwa yanjye ntanga ingingo zatuma mbere mwari muzi ko umwanzi watesheje abavuga n'ikinyarwanda ari Kabila. Ngiye kubona murayiteretsemo hariya, ari watangije kubita abanyarwanda yiteretsemo, bari muri kumunama bari kuganira. Uyu muntu watangije kubahungeta yiciye muri amuramize gutya, ndavuga ati ndakubwiza ukuri, usanga rero nk'amaturufu amwe namwe yari amaturufu ahengamye, kuko yaba koko bapfa babica. Kabila niwe wabanje kwica bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kivu, namwe mwarwanye. Gisegeti we ntabyo yaranazi, we yizeye gusa yiviriye gucuruza mu Bubiligi, aza muri politiki atanabizi, wabera ahuzagurika, itagira Uburundi bumwe hafi, aba yarangiye yaranangutse. Ariko umuntu ukwiriye kuba umwanzi wa M23 wabahungishije akabajyana ishyanga akabarasa, umwanzi akaba ari Kabila. Niwe mupfu mubana nawe hariya ubanukira, mufashe umupfu umushyize imbere, umugiye kumwakira umupfu mumushyize imbere ngo dore nguyu ugiye kugira ngo duhure gukorana imikoranire. Ari we muntu wabahungishije, bisobanura ngo rero ni politiki amahanga aba yarebye agasanga ni politiki y'utwana. Nkanjye nk'umuntu ureba ko nabonye politiki y'utwana, bisobanura ngo Kabila mwaramubeshyiraga, ntabwo yankaga abavuga ikinyarwanda. Kabila mwaramubeshyiraga, ahubwo ari turufe gushaka ubuyobozi no gushaka igipolisi. Ntabwo Kabila ari mubi mu ruhande rwanyu, habwa ari umuntu mwiza, ahubwo mwari mwateye kugira ngo mushake ibipolisi. Kuko yaba ari we muntu mubi mufite, ntabwo magingo yanga bayicarana namwe. Ndagira ngo mbwira abakunzi banjye n'abandi bantu bose, niyo mpamvu abazungu barebye basanga intambara nta higana. Kabila wawutesheje, uratwanga abavuga ikinyarwanda, uratwanga mu ruhande rwose, mu ngeri zose. Murwana nawe murahunga, ejo bundi aragaruka yicara muri mwebwe, afata ijambo bakayamubwira ati turakubaza ibyo wadukoreye. Uyu muruho wose turimo ukomoka kuri wowe, akabisobanura. Ariko magingo angaya muramufashe muramwicaje, reka bafrape na drone. Rero magingo rero nuko amakuru abangiraho nuko muri politiki mwamaze gutsindwa. Narangiza ngo abantu nibo bafana. Umuntu aragufana yamaze nk'umuzungu yamaze kureba size musaza. Ti Kabila yaje Goma, amaze kuza Goma baraganira. Kabila aho ni hamwe. Tinanga yakoranaga na Gisegeti, ariko Nanga yaje muri M23. None siko mu gihe cya Nanga wowe urimo umva ko batoteza Nanga muri guverinoma ya Gisegeti, uyu munsi abayuwera gute? Nani yatwica, FARDC yatwica, itumaze abantu, ariko wafata abasirikare ukabashyira mu bandi. Urabona wazalendo nibo bantu batumaze ku rugamba batwica, ariko wafata umwazalendo yazo ukamwakira. Tugasanga rero ahubwo ni amaturufu yo gushaka
kuba umuyobozi ariko witwaje ikindi kintu. Subscribe, comment, like, share, bye.